ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission na ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa % ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Kinangailam ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples North Khasi Hills District balam khamat daw ba Ricky Majau General Secretary haringkat kinangailam bat gidukhat ka FKJGP Nongpo Circle but Umling Circle haka arpu South Rek Yoyong Araja arpun riu kilalit ban bu da kajing ujor haka Additional Deputy Commissioner Riboy District persya ya kajing don ka kherdop GST check gate harut ka National Highway ben riu haka snong Umling. Habakran sikilat pathay kubor na kalyang bariki maja uloong. Bagajing bu ikatika GST check gate hakatika jaka kalapuntot bat bu jing yakin knowledge nang wan namarya kitro ki basya abad bat sya talasi ki haban yang hapadeng surok bat kawan rapat yakajing Dheng kali bat bandan ru kajing ja Aksiden na kapor sekapor kabala kata wat yakajing embryo ru. Nolol kata uladawa badai ban pen kenria no ya ketika kherdap sakawi pai ke jaka ki bakham kuloi bat ben rap bagajing bu ya ketika kherdap ha ketika jaka kalau long rukum si benta kajing pen khenya ki kendon an ki bakren sai bom sha ban pen yang kali ha ki National Highway laiwan men tasni ban bu ki dor khas ha i additional DC badi ban pet apo kan district administration kalau ka ketika check gate jong GST kajing don jo kati chigit GST hangtai kelap pentut bhai kali kawan dokinong lek kawan lengba kajing check iki gitrok bagi penyang hak itu glinti dang hakini ki khenyak tayo kini khenyak si ajiabun ki Aksiden hangtai nomor ba hangtai kiti glinti keding berang susna ini na kaliang keseng labu jito bagadol khas ya po district administration bakin wegno ikitai ki check gate jam GST bakin siap na sawai ngim om bakin penduk pendam dan bakin bu na sawai gi cakap kam kluy nang ba kalik kawan jong kinong lek kawan kalsuk kumar ba kajing don ketik ko jabi ki Aksiden na support ini na kaliang kaseng like yo penduk ya i madam Birani di additional district deputy commissioner i laong hiba infasim khiahi namar ba na kaliang district administrative nak support jutik julap ni kita di jaba sosi ya Aksiden tang hadang kini kiliak si adon tang lam tang jintut ko te ko adon kata kajing brio jadi sosi mo ring kesem tang ba kajing pelong juki ya tu sekap kin peniang kali nomor ba hakajing sisa kin kilalong ya nak bor tung ka jembatan ko skumpot ba ka Addl 21 April arja khalri la amen ya ka rule ba omsa ya gitrok bakin yang harut di National Highway. Jawat kataru ke GST kadang le kita kadang penyang gitrok harut surok bakane kon ra jema. Kalau violation, kalau violate ya kata ka ijong ka Supreme Court. Ya ka bill ke pas Supreme Court ha baide bat ka Article 21 ke belakang ya gitrok bakin yang harut surok nomor ba bajudiai kita bajudian nak puas support ki Aksiden. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya